Радуймося, християне, бо Христуса з гробу стане, даровало нам збавлення. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Патриархи рады стали, что в отхланях пробывали, як Збавителя дождали. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. І убачили ясного, і он одняв моц духа злого, їм сказав істи до Бога. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. З гробу камінь одвалився, Христос з мертвых обудился, и Мариям объявился. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Апостолы собрались, что были уже разошлись, по Христе смутячися. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы все разом заспяваймо, с мертвых встане размышляймо, з греху стать постановляймо. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Христе, праз гробу повстання, дай нам грехов дарование, вечное душам збавлення. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. З мертвых повстал, сёння живе, бляском яснее ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою моц. Криж это брама Пана, можем пойти праз яе. До алтара подыди ты и Бога прославляй. З мертвых повстал, сёння живе, бляском яснее ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою моц. Криж это брама Пана, можеш войти праз яе. До алтара подыди ты и Бога прославляй. Воскрес
Пан воскрес, Пан воскрес, Пан правдива. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Прийдите, заспеваем Пану, ускликнем Богу, скалі нашага збаўлення. Станем з падзякаю перад абліччам ягоным, у песнях усклікнем яму. Воскрес, Пан воскрес, Пан воскрес, Ён правдива. Аллилуйя, 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 аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Хваліться Бога нашого усі слуги Його, і те, хто боїться Його, малые і великие, бо прийшло збавлення, моц і панування Бога нашого, і влада помазанника Ягоного. Аллилуйя. Розпочинаємо, дорогі брати і сестри, святую імшу у авторок 5-го тижня Великодної неділі. Як завсюди, узбудзім у наших серцях інтенції, з якими приходимо на гэту святую імшу. А ахвяра гэтай святой імши, як завсюди, як кожного авторку, адпраўляецца у інтенції памерлых, за яких ми молимся у гэтай святой імши складковай. Молимся за святой памяти Віктора Федоровича, за Юзефа Цярэшка у 4-ю гадовину пасля смерти, за померлых сем'ї Гушта, Ілля, Яніна, Леокадія у 18 месяце пасля смерти, за померлых вядомых Богу, за Станіслава Валеня у 7 месяце пасля смерти, за Сергея Берната, за Тересу у 10 месяце пасля смерти, за Владимира Зыковича, за Петра Тихоненко, за Виктора Дмитриева и померлых семьи Зыкович, Мещанович и Тихоненко, за Юзефа Марию Станислава семьи Ромейко, за Алексея Саученко, за Антония и Галину Ивашко, за Виктора и Геннадия семьи Сявко, за Владиславу Яринскую, за Владислава у 1-ю годовину пасля смерти, за Владислава померлых семьи Тила, за Чеслава Ванду семьи Слежевских, за Юзефа Александровича, за Петра Гайдановича, за Юзефа Павла семьи Дубник, за Тересу, за Ирину Мацкойц, за Владимира Мацкойц, Владимир Александрович у 20-ю годовину пасля смерти, за Франтишка Ядвигу Александровича, за Адама Макея, за померлых семьи Буткевич, за Генуефу Эдварда Антония и Хелену, випрошуючи для наших померлих життя вічного у будучому світі. Амен. Ка Пан Бог прийняв їх у своє владарство небесне і пробачив їм земні провини, які вони зробили на гэтым свете. А теперь станем у правде и вызнаем, что мы з'являемся грешными и слабыми, каб мы могли годно удзельничать у гэтай найсвятейшей ахвяры. Сповядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь.
Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты праз мертвых повстання Христа дразил нас до життя вічного. Дай нам, просим себе, моцную веру и певную надею, как мы не сумнявались в исполнении Твоих обетований. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи во владарицу едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги «Діял апостолів» у тыя дні. Прийшли у Лістру юдеї з Антіохії і Іконії, падбухторивши народ, укамінавалі Павла і выцягнули яго за горад, думаючы, што ён памёр. Але калі абступілі яго вучні, ён устаў і увайшоў у горад, і на другі дзень пайшоў з Барнабам у Дэрбе. У тым горадзе абвяшчалі Евангелие і прыдбалі шмат вучняў. Пасля вярнуліся ў Лістру, Іконію ды Антыёхію, умацоўваючы душы вучняў, захвочваючы іх трываць у веры. Бо нам трэба прайсці праз многія цярпенні, каб увайсці ў Божае валадарства. Рукапаклаўшы ім у кожным касцёле прэзбітэраў, у малітве і посці даручылі іх пану, у якога паверылі. Прайшоўшы праз Пісідыю, прыбылі ў Памфілію і, абвясціўшы слова ў Перге, сышлі ў Аталію. Адтуль адплылі ў Антыёхію, дзе былі даручаныя ласцы Божай на справу, якую выканалі. Калі прыйшлі туды, сабралі касцёл, расказалі, як шмат Бог учыніў з імі і як ён адчыніў брамы веры язычнікам. І доўгі час заставаліся яны разам з вучнямі. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Сябры Твое, Пане, обвестят Твою славу. Сябры Твое, Пане, обвестят Твою славу. Няхай славит Тебе, Пане, все Твое створение, и все святые Твои благословляют Тебе. Няхай оповедают про славу Твоего владарства и могутность Твою обвещают. Сябры Твое, Пане, обвестят Твою славу. Няхай сыны человече доведаются про Твою могутность и про величь славы Твоего владарства. Владарство Твое, владарство всех веков, и панование Твое с поколения в поколение. Сябры Твое, Пане, обвестят Твою славу. Хвалу Пана будут обвещать мои устны, и нехай благословляю всякое тело, Его святое имя на веки вечные. Сябры Твое, Пане, обвестят Твою славу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Иисус повинен был терпеть и воскреснуть с мертвых, каб увойти у свою славу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тебе, Пане. У той час Jezus сказал своим учням: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Не так, як дає свет, я вам даю. Нехай не тревожится сердце ваше и не боится. Вы чули, что я сказал вам? Адыходжу и приду до вас. Коли б вы меня любили, то радовались б, что я иду до Отца, бо Отец мой больше за мяне. И теперь я сказал вам, перш чым гэта станется, каб вы поверили, калі гэта адбудзецца. Ужо нядоўга мне размаўляць з вами, бо ідзе валадар гэтага свету, і ён нічога не мае ўва мне. Але каб свет ведаў, што я люблю Айца і што чыню так, як наказаў мне Айцец». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Праз Езуса Христа, які адорвае нас сваім спакоем, узнясём да Бога Айца нашыя супольныя малітвы. Молімся за Христовы касцёл, каб вёў усіх людзей да еднасці ў праўдзе і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святароў, каб іх заклікі і душпастарскія ініцыятывы прынеслі добры і шчодры плён. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за семінарыстаў, каб час вучобы ў семінарыі падрыхтаваў іх сэрцы да ахвярнага служэння Божаму люду. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за моладзь, якая стаіць перад выбарам жыццёвай дарогі, каб, кіруючыся святлом Духа Святога, яна здолела прыняць разумныя і правільныя рашэнні. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за памерлых, ахвяраных падчас гэтай святой імшы, каб добры Бог іх выслухаў. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы заўсёды слухалі голас Хрыста і верна трывалі ў яго любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Выслухай, Божа, малітвы Твайго люду і учыні, каб мы, выбраныя Табою слугі, плённа выконвалі сваё пасланніцтва праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Иисус свою маті нам оставил, каб звертаться да яе могли, огорне Тебе своей опекой. Нас чакае, каб мы все пришли, до Марии приди, до Марии, ёй свои проблемы расскажи. С радостью я на Тебе чакаю кожный час и жадаю выслухать Тебе. До Марии приди, до Марии, ёй свои проблемы расскажи. С радостью я на Тебе чакаю кожный час и жадаю выслухать Тебе. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу імя Свайго, а так само на карысць нам и усяму Касцёлу Святому. Пане наш Боже, прыме просим дары святкуючага Касцёла, якому Ты подаровал великодную великую радость, и приведzi Его до вечного счастья в небе, праз Христа Пана нашего. Амин. Пан с вами. И с Духом Твоим. У гору сердцы. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему.
годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Праз Яго сыны святла нараджаюцца для вечнага жыцця, а для вернікаў адчыняюцца брамы валадарства нябеснага. Ён сваёю смерцю перамог нашую смерць, а Яго з мёртвых паўстанне стала задаткам нашага ўваскрашэння. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Хасана на вышынях, благословёны той, хто прыходзіць у імя Пана. Хасана на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учини нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его у любови разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули надею на уваскрашэнне, и про усіх, хто у Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, и дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел в житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего Езуса Христа. Праз Христа, с Христом і у Христі,
Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавленные заповеди Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, да ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим, Передайте ближнему знак супокою. покой нам всем. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты войшов до мяне, але скажи толькі слова, і будзе оздоровлена душа моя. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба скрытый для меня. Тебе мое сердце покорается, пред Твоею величу все зменшается. Тебе мое сердце покорается,
Помолімся. Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, який Ти одновив сакраментами вічного життя, і приведи його до хвалебного воскрешення, праз Христа Пана нашого. О найсвятейшая гостия, веди нас до небесных брам, тревожить муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Один Троицы, Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Ахвярування Єсуса у святині. Описуючи ахвярування Єсуса у святині, святий Лука звертає увагу на його месіянське призначення. Непосредною метою подорожжя Святої Сім'ї з Бетлеєма у Єрусалим з'являється, поводле тексту Луки, сповнення предписання закону. Коли минули дні їх очищення поводле закону Моїсея, батька Єсуса принесли його у Єрусалим, как представить перед Паном, як написано у законі Пана, що кожне першородне дитя мужчинського полу повинно бути присвячено Пану, как принести у ахвяру, як сказано у законі Пана, пару турковок або 2 голубки. Праз гэты жест Марія і Юзеф показваюць, што яны вырашылі верна захоўваць паслухмянасць Божай волі, адмаўляючыся ад усялякіх прывілеяў. Іх прыбыццё ў Іерусалімскую святыню становіцца актам кансекрацыі Богу, здзейсненым у месцы, дзе ён прысутнічае. Марыя, якая па прычыне свайго убоства збіралася прынесці ў ахвярку туркавак, на самай справе ахвяруе сапраўднае ягнё, якое адкупіць чалавецтва. У святыні Юзеф і Марыя сустракаюць Сімеона, чалавека праведнага і пабожнага, які чакаў суцяшэння Ізраіля. Сімеон – прыклад чалавека, які адкрываецца на Божае дзеянне, натхнёны духам, прыходзіць у святыню, дзе сустракае Езуса, Юзефа і Марыю. Калі ён бярэ дзіцятка на рукі, то славіць Бога. Цяпер адпускаеш слугу твайго валадору паводле твайго закону у супакоі. Як чалавек, які сімвалізуе стары запавет, Сімеон спазнае радасць сустрэчы з Месіяй і адчувае, што дасягнуў мэту свайго жыцця. Таму можна прасіць Найвышэйшага, каб адарыў яго супакоем у вечнасці. Ахвяраванне з'яўляецца як бы сустрэчай надзеі Ізраіля з Месіяй. Можна тут таксама убачыць прароцкае прадказванне сустрэчы чалавека з Христом. Яно магчыма дзякуючы Духу Святому, які абуджае ў сэрцы чалавека жаданне такой збаўчай сустрэчы і дапамагае ў яго рэалізацыі. Нельга таксама забыць пра роль Марыі, якая перадае дзіцятка святому старцу Сімеону. Па волі Божай менавіта маці ахвяруе Езуса людзям.
свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа, змилуйся над нами, Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас, Святая Панна над паннами, Мати Христова, молися за нас, Мати Костела, Мати милосердности, молися за нас, Мати ласки Божией, Мати надеи, молися за нас, Мати пречистая, Мати беззаганная, молися за нас, Мати непорушная, Мати невинная, молися за нас, Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая, молися за нас, Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас, Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, молися за нас, Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас, Панна могутная, Панна ласкавая, молися за нас, Панна верная, люстра справедливости, молися за нас, столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас, святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас, святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас, золотые доме, ковчег заповету, молися за нас, брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас, оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас, сутешальница засмученных,
які береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане, баранку Божий, які береш на себе грехи свету, вислухай нас, Пане, баранку Божий, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Каб сталися мы годными обетованию Христовых. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слугам Твоим тешиться трвалым здоровьем души и тела, и православной заступництво Святейшего завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку, дарить вечной радостью, праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. О, Пани, о, Пани, о, Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О, Пани, о, Пани, о, Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша. Гэтый величный сакрамент ушануймо щиро все, тратить муд старое право, бо ўжо новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, праз пасхальну таємницю Христа Ти откупив усіх людей, заховуй нас справу Твоєї милосердності, каб ми неспинно загадуючи таємницю нашого збавлення, удостоилися тримати її плен, праз Христа Пана нашого. Амен.
буде честь и хвала и прославление, Иисусу честь и подяка вечна, хай буде вечна, Иисусу честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление, Иисусу честь и подяка вечна, хай буде вечна, Иисусу честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление, Иисусу честь и подяка вечна, хай буде вечна, Иисусу честь. Веселься крólyowo miła, bo ten, którego zrodziła, z martwych stał Pan nad panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja, z martwych stał Pan nad panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja, ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja, wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.